گودار و شوپینرن رادیو آرێباز FM هەر دەریدەم باشن هادەم ژمێر یەکە بدەما قامشتە و هەولێرێ ئەس علی عومەرم ئەزێ گەرەک نوژن و چیان ژوەرە پێشکەش بکەم دەدەست پێکێدا فەرمە و گرنگترین سەرنوچە. سەرۆکە کۆمیتا پەیوەندیان دەرڤەیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە دەبێژە کۆپێدێ ئامادەیە بێ مەرج دانوستاندنان برێژێمێ سووریێرە بکە لێ بە ئەنجومەنێرە بەدەهان مەرجا داتینە. ڕۆژنامایە ئەلوەتانیا نێزیکی رێژێما سووری ڕاگەاند و ئەنجومەنە من بجیالشکەری دانوستاندنان دەیەش بۆ ڕادەستکردنا باژار ژێ رێژێما سووریێرە. تورکیا ڕۆپەلێک ژە هەژمارێک خاڵ پێکتێ بناوێ ڕۆپەلاسپی بۆ چارەسەریە لە ئیدلیبێ ڕادەستی رووسیا کرد. کۆمسیۆنا بلندیانە تەوێنیە گرتی ڕاگەاند کۆ دەردۆرە 750,000 دەربدەری لە ساڵا 2018دا ڤەگەریان ماڵین خۆ پرانیا وان ڤەگەریانە دەڤەرێن دبن کۆنتڕۆلا رێژێما سووریەدا. دەم باش. ئەندامی پیلۆتبیرۆیە پارتیا دەموکراتا کوردستان سووریا ڕاگەاند و رێژێم و پێدێژ ڕۆژە ڕۆژدا بە هەڤرەنە و رێژێمێ دەڤەرێن کوردستانە سووریێ ڕادەستی پێدێ کردونها داخوازە ڤەگەرێتکە واتە تشتێکی نوتنەیە. کامیران حاجۆ ئەندامی پۆلیتبیرۆیە پارتیا دەموکراتا کوردستانە سووریا هەروەها سەرۆکی کۆمیتا پەیوەندیان دەرڤەیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ دداخویانیەکێدا دیار کرد و پێدێ ئامادەیە بێمەرج دانوستاندنان برێژێما سووریێرە بکە لێ بمەرە بێدەهان مەرجا داتینە. حاجۆ هەروەها پرسیار جێ پێدێ کرد و گوت ماگەلۆ هێژا بوو ئەو قەس قوربانی ژملەتێ کورد دەینن دبەر ڤان باژاراندا پشتە ڕادەستی رێژێمێ بکەن. دەربارەی داخویانیان سەرکردەیەن پێدێژ بۆ دانوستاندنان برێژێمێرە و دەرخستنا جڤینان و بەحسا دیالۆگەکە سووری سەرۆکێ نونەرەتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ نوریە بریمۆ بۆ ئارکێ گوت و ئەو یەک نە دیالۆگ و نە دانوستاندن لێ ئەو یەک ڤەگەرە پێدێ بۆ هەم بێزا رێژێمەیە. شا ڕۆژاوای کوردستان jî nexuyaye wedî çi hat serê Efrînê yani mirov nikare mutefail bê bi paşerozek baş ka wê çil kobanî û cezîrê were xasatan bi taybetî piştî ew helwestê peyede ew ê ku dest bi radestkirinî Herêmî Kurdistan yan Rojavayê Kurdistan radestkirina Rojavayê Kurdistan bû rejîmê dibin hicetê wala kongira dikin va kongirek li tabqa kirin yek li Enîsa kirin حوار سوري أول نه حوار سوري أول ارتماء إلى حضن النظام وشكل كيدن ناف كيدن ليدنن ودفج تفدم بردن وتفج كانتونا بردن كانتون مانتون أو خوني شهيدة همول عردي دميني وخار رادستي رجيمي بكن وجواي كردستان رادستي رجيمي بكن ڕێڤەبەریە من بجێە بسەر پێدێڤە بانگا ڤەگەرە رێژێما سووریێتکە وڵاتی تورکیێژی برێڤەبرنا دەوریەیەن خوا لە نزیکی من بجێ بە هەماهەنگی لەگەل ئەمریکای بەردەوامە. ئەنجومەنە باژارê min bicê ya bi ser peyedê ve arazoya xwe ji bo vegera rejîma Esed nîşan da. Tirkiye jî di birêveberiya dewriyên xwe nêzîkî min bicê bi hemahengî li gel Amerîka berdewam e. Ajansa Rusya Elyam ya Rusî li ser zarê berpirsekî Encumena bajarê min bicê ya bi ser peyedê ve belav kiriye ku Encumena Navborî dixwaze bajarê min bicê vegerê jêr desthelatiya rejîma Sûriyê. Lê gor Ajansa Rusya Elyam ku Rusya ji bo daxwaz û arazoya rêveberiya bajarê min bicê bi vegera rejîmê agahdar e û Rusya wê danûstandinan bi Tirkiye re ji bo yekê pêk bîne. Lê aliyekî din û di çarçoveya bicîkirina nexşereya kontrolkirina bajarê min bicê Tirkiye dewriya xwe ya hevdehan li ser sînorê min bicê û navçeyên Martel a Furatê bi hemahengî li gel Amerîka birêve bir. Fermendarê Hêzê Navendiya Amerîkî Jeneral Joseph Wold ragihand di çarçoveya nexşeya min bicê de her du artêşê Tirkiye û Amerîka dê encamdana dewriyên hevbeş li Sûriye berdewamin. Wold işkere kir wekû beşek ji nexşeya diplomasî wê rahînin û perwerdeyên beşekî ji bo encamdana dewriyên hevbeş yên hêzên Amerîkî û Tirkî li nêzîkî min bicê di van demên nêzik de wê dest pê bikin. Ji aliyê xwe ve berdevkê bi navê Wezareta Derve ya Tirkî ragihand ku çekdarên PYD xwe ji xalên kontrolê yê li ser rêyên dewriyên hevbeş yên Tirkî û Amerîkî vekişandin. Hamî Aqsoy berdevkê bi navê Wezareta Derve ya Tirkiya her wiha diyar kir ku armanca wan bi dawî anîna hebûna çekdarên PYD li min bicê bigiştî û balkişand ku dewriyên hevbeş Tirkî Amerîkî di navbera deverên Martela Furatê û min bicê de berdewamin û got armanca dawî ji wê yekê derxistina çekdarên PYD ye.
هر درباره من بجه روزنامه الوطن یا نزیک رژیم سوریه راگهاند گو انجمن من بج لشکری د دانوستاندنان دیا جبورا دستکرنا باجر رژیم سوریه را زانیارین بهتر دی راپورت ده پشتی بانگا انجمنا من به جیالشکریش بو وگرا رژیما سوریه جبو باجار وان روزنامه الوطن راپورتک بلاف کرده تیده بحثا هرگولین وگرا باجار جبو رژیما سوریه در راپورتا گو روزنامه الوطن یا گونیزیکی حکومت سوریه بلاف کریه دبیجه گو چکدارین پیده درگه گونده عون الدادات یه گو باجار من بج بدورین دبن کنترولا چکدارین اپوزیسیون سوریه گرده ده جبو سدم ندیار گرتن چدرکی سرکرد ده انجمن من بج یالشکری ده جل وطن را راگهاند بو گو انجمن من بج یالشکری یا گوش عالی پیده و هاتیه دا مزراندن دخوازه باجار رادستی رژیما سوریه بکن هر وها ریکفتنا امریکی ترکی در باره نخشاری من بجه رد دکن همان جداری راگهاند گونها دانستاندن دناورا انجمن من بج یا لشکری اونونرین رژیما سوریه در باره رادست کرنا باجارش بو رژیم تیم کرن او دیار کر گو روسیا آگادارش وان دانستاندنان را ویلگل ترکیه دانستاندنان بکه در باره باجار من بج جالی خواه حامی اقصوی بردف که بناوه وزارت درویا ترکیه راگهاند بو گو ارمان جوان او بداوی آنینا هبونا چکدارین یه پگیل من بجه بگشتی و بالکشاند گو دورین هفشت ین ترکی امریکی دناورا دورین مرتالا فرات و من بجه ده بردوامن و گوت گو ارمان جا داوی جوه که درخستنا چکدارین یه پگیش باجاره افدانو ساندنن دناورا پیده و رژیم سوریه تین ددمکه ده گوتانها بهتر 16 دورین ترکی امریکی هفش لسر سینور من بجه جهجده هیوا بوری تانها هاتنه بره برن لگوری رکفتنا نخشاریا من بجه گوته ده امریکا و ترکیه لسر درخستنا چکدارن پیده جباجار من بج و دامزراندنا انجومنه که خوجهی جبو بره برنا باجار لحف کرن حکومت ترکیه رو پلک جهاز مارک خال پکته بناوی رو پلاسپی بوچارا سریلی ادلبی رادستی روسیا کریا. جدارک مدیایی سوری بلاف کرکو هن راپورت مدیایی اشکره کرن کو ترکیه رو پلک جهاز مارک خال پکته بناوی رو پلاسپی بوچارا سریلی ادلبی درباری داویترین چاره لدورا کم کرنا آسا شریا چاران رادستی روسیا کریا. لگوری همان جداری دورا کم کرنا آسا شر یا چاران گوندین لسر درجهیا دورین لادقیه حما حلب و تفاهیه گوندوارین ادلبه و باجار ادلبه لخود گره. اجانسا نووستیا روسی بلاف کرکو و شاندیا کنونوراتیا رژیم سوریه دگرا یکم یا کنگره سوچی ده درباره چاره سریا پرسگریکا سوریه کربو و دیسان نها همان شانده نونوراتیا رژیم اسد لکنگره سوچی کو بریاره دسه و مهده ورل درخستن بشداریه بکه. اجانسا روسی بلاف کرکو و شاندیا کنونوراتیا رژیم سوریه دگرا یکم یا کنگره سوچی ده درباره چاره سریا پرسگریکا سوریه کربو و دیسان نها همان شانده بشداریت کنگره سوچی ده کو بریاره ده داویا و مهده ورل درخستن بکه. لسر زاره جدرکا تایبت اجانسا نووستیا روسی شمیه ایواری بلاف کر کوی شاندیا کنونوراتیا رژیم سوریه کر دگرا یکم یا کنگره سوچی ده درباره چاره سریا پرسگریکا سوریه و دیسان نها همان شانده نونوراتیا رژیم اسد لکنگره سوچی لگوری اسیتانای به کو بریاره دسیه و مهده بشداریت ده بکه. شاندیا رژیم سوریه ده هفدیترین داویده لسوچی و اسیتانای هر یک جه شاندی رژیم سوریه یه هردم لنتوین یگرتی بشار الجعفری کو سروکاتیا شاندیا کر و راوشگار وزیر دروی رژیم احمد عرنوس قنصل رژیم لموسکو ریاض حداد و اندام انجمنا گل رژیم انگو مجلس الشعب پاريزر أحمد الكزبري وهردو دبلوماتكارن رژیم حيدر علي أحمد أسامة علي وأندام أوفيسا وزير الدرفة أمجد عيسى سرباري فرماندهيكي أولهي و دو فرمانده نونراتیا سازیا لشکری یا رژیم سوریه ولخو بگره. وزارت درویا روسیه داویا مهابوری ده راگهاندو کوی جوینا بی لگوری اسیتانای درباره سوریه ویل سوچیا روسی ورل درخستن کودسیه مهده پیشوازیا کنگره دانوستاندن نشتمانی ین سوری گربو و دسیو یکی و مهده جی کنگر ورل درخستن. علی عمر آرک کمیسیون بلندیانه توینیه گرتی راگهاند که در دوره 750,000 دربدری ده سال 2018 هنده وگریان مالین خوب پرانیا وان وگریان داورند بین کنترولا رژیم سوریه ده.
نتوین یگرتی راگاند گو در دورا 750,000 دربدر و 13,000 پنابر و گریان سرمال و ملکین خوده 2018 ده و آمده باشی خو جبو هماهنگی به روسیا و رژیم سوریه را دیار دکه. کمیسیونا بلند یان توین یگرتی یا کاروبار پنابران راگاند گو نزدیکی 13,000 پنابرین سوری جولاتین جیران جدسپیکا سال 2018 و تانها و گریان مالین خواه. هر وها 750,000 دربدرین لناو سوریه و گریان مالین خوشی. هر لگوری کمیسیون پرانیا دربدران و گریان دفرین دبن کنترولا رژیم سوریه لحلب و حمص و گندوار شامی. گوی هجماره رژه و گری دوی ساله ده تانها گهشت رژه و گرا سال 2017 گبتنی 706,000 کس و گریابون. کمیسیونی هر وها دیار کر گوان جه خول سوریه بهستر کرن وکو آمده بونه که جوگرا هجماره که مزنتر جی پنابر و دربدران. جعالیه کدن و آفیسان توین یک گرتی یا کاروبارن مرووی لسوری راگهاند گود چار هیوین یکم سال 2018 و بهترج 920,000 سویل جبر شر و پفچونان دربدر و کوچ بربون و هجمار یا هری مازنش دسپیکا شورش سوریه. ده انجام شروپفچونان لغوطا روجلات و الپاريزگاه ادلب و داویجی لدورا حوران و پاريزگاه درعا به هزاران جولاتین سویل جبر شرید نورا رژیما سوریه و چکدارین اپوزیسیون دربدر بون. کمیسیون جی تکس کر گو او آمادنه لهر یک جی روسیا و سوریه هماهنگی بکن داکو پنابر وگرن ولات خواه. برین هاجی وزارت براوانی یا روسیای راگهاند بو گود چارچوبه آلیکاریا پنابر و دربدرین سوریه وان ناوندن پیشوازی جوان پنابران را آماده کرنه به هماهنگی لگل حکومت سوریه. هر وها روسیا جی پیشنیارک پیشکشی امریکا کربو گوته ده بلانک هفبش هات بودانین چبو وگرا پنابران به تایبت پنابرین گل لبنان و اردن ادمینن. هر وها آواکرنا ناوندن چاودریین هفبش دناورا روسیا و امریکا و اردن و لبنان. لگوری آمار نتوین یگرتی بهتر 6 میلیون ولاتین سویل ین سوری دناوا سوریه ده دربدر بونه و بهتر 5 میلیون و 600,000 سویلی بر ولاتین در دور سوریه و ولاتین جیهان کوچور بونه. نوچین ما بربداوی هاتن دوباره امی سنوچیان بین بیراوه. سروک کمیته پیوندین در و انجمن انجمنی کرد سوریه دبیجا کوبیده آماده به مرج دانوستاندن رژیم سوریه ربکه ل انجمن را به دهان مرجان داتینه. روزنامه الوطن یعنی ذکر رژیم سوریه راگهاند کو انجمن من به جالشکری دانوستاندن دیا جبور دستکرنا باجار رژیم سوریه را. ترکیه رو پلک جهاجمار خال پیکته بناوی رو پلاسپی بوچاره سریع ل ادلب را دستی روسیا کرد. کمیسیون بلندیانه توانی گرتی راگهاند کو در دوره 750,000 دربدری در سال 2018 ده و گریان مالین خواه پرانیا وان و گریان دورن دبن کنترولا رژیم سوریه ده. ارشاد و بختور